Ia, talo fatu Samoa, ele nei fo I vaenga o le afiafi fo lau mo su tato o tino, te ona ta imeilu tu soifua, ma tu langi o nai le alofa mleanga le o tato te sili. Fa peo ona te fo te tu nunga malmanatu, ia o lo fa peo no solo ngalei fu fuanga ia ma tu langa lo yelo fa nga malanga, ele nei fo ia afiafi. E ile pule faitalia lo tato tua lo tato tamau le langi le tuo Abrahamo le tuo Isaako le tuo Yakobo fia lava se meu fa peona e mafuta mai le tato pro kalame nei ia o te tanton ia o lo fa peona magia me o marnei fiafi a mata tato pro kalame le tato Bible study nei fo e fiafi le tuo mato tamau fa ne fiafi o fa peo ono mato o lia malmania mai lo fam lo wanglei e tau tai mai lo mato so fu lo mato wola e I lo fam lo wanglei le te mato talo I la fio se e lo fangia I mato u malava ne fiafi tala le mato fa longo ta mau tina o ona e ma so se si lavo ainga tai tasi o mafuta mai ia fa peo no o tuai le ngalu lo wanga fa tau no lo upu ma fa mauto ina isu o mato wolanga ia ve I mato ni tangata whaafi fie lau fio fo I televi inga ia te oi ona swafo o Yesu Keriso wole ma vala awa tuai nei amene ma amene amen ole tato prokalame le la to so ino tato Bible study ole mai lava le tato prokalame le na sa tato tala noi le pepe fa le nganga tato tala no fo ila ia I le tamaititi fa le nganga o le vaeaso la lente nei lena tatou tano I le tagata ua matua faaleagaga ai la se upu e tasi e faapea ona o tele ai le tagata matua po o foliga vaai o le tagata matua o e tau iloa se upu e tasi e faamatala uma I le tagata matua le me atoa le tagata matua afai ua iloa kaola e comment foi lalo le taimi nei o le o te lo le tasi le upu lena le faamatala ina mai o le upu foi na te mana ia te oe a o tatou talitano nei a fiafi o leo o whaau talaina nei a fiafi 7 things that won't necessarily make you spiritual by nature. Amen. Au wha Samoina o mea e fitu po o nātura e fitu e le avea ai oe matangata whaaleanganga. Po o mea ia au ana I whaaseina oe whaapea o vaenga I e fitu e taha uai oe se tangata whaaleanganga po o oe fo se tangata whaaleanganga. Amen. Ona ole toa tele e la tau te whaapea ai o vaenga I e fitu e loa I o oe se tangata whaaleanganga. Ai eile upu e tasi e au te le e whai mau te lenga
o le tangata o matua faaleagaga pe a faina e faafofoga mai le asolua o te iloi le upu e tasina le la tatou tatanoa e vali atua a le la tuina atu se iloa po e faalogo tatou pokalame a anyways ole la fiafi lanei ole le au tatanoa i vaenga nei e fitu ona e au ona e iloa ma e silafia ina i awale anga inga iluma o lau oso amen o le la tatou e tapena lau oso le la tapena lau oso faaleagaga ia oso i le gagana so se oso lava e te tapena penaina ma tapena o i le faatauaina o le vaiaso ia o le gagana sa moi nei ate i matou nei New Zealand o le vaenga muamua tusi lalo vaenga muamua lava 7 things that won't necessarily make you spiritual by nature me fitu po natura fitu ele avea ai oe ia matangata faaleagaga ia po o ele faapea e faia mea nei e fitu ona taha ua ile o tangata faaleagaga i ona natura pe aua fo'i ne ita ia oe le i mea nei e fitu amen me mua lava te tusi lalo o le time amen tanga tusi lalo time me mua le time ele ole umi ona e lotu pe umi ona e ola afoi pe umi ona e ola le olanga nei e ta ua i o se tangata faaleagaga taimi ele faapea ua umi se taimi o e lotu po ua e matua foi po ua e toe ina ua sina lo au ele faapea a umi ona e ola ona ta ua ila i o se tangata ua poto po se tangata ua fanau fouina po se tangata foi ua faamalia ina le finagalo le atua amen tatou o le fioga paia le atua let me put our scripture hallelujah o le tusi a iopu faamau lalo tatou mau o le iopu lona mataha upu e tolu sefulu ma le lua fai upu e fitu aga'i le iva foi mai sa ou faapea ia tautala mai aso ia failoa mai le poto e le tangata o tausaga i le tele o tausaga ai peitai o iai lava le agaga i totonu o le tangata o le manava fo'i a lē e ona le malosi uma lava e fa'apopotoina ai i latou e lē lau popoto e ua sili e lē lau silafia fo'i le tonu e toea'iina amen mo i tau mo mai le winga o le tala na o le tala le i totonu o le tala iopu Iena ia boa iopu fo iena fautua ia iopu o toi ina ma tangata popoto tangata fo le faapea ai matutua ona popoto ai lea fa mai la i o le tala o la fa iupu le fa mai sa o faapea la atau tala mai aso ia faalia mai le poto e le tele o tausaga ai peitai o iai lava le agaga i totonu o le tangata o le manava fo'i a lē e ona le malosi uma lava e fa'apopotoina ai i latou e faitau atu i le manava le tāua mai i o le manava foi mai e fa'apopotoina ai i latou e le o talanoi se ea e te lē poto se ea pe afaiga le magava i kou mava i fafu no o lai talanoa o le manava o le atua o le agaga o le atua o le agaga i le poto lena ave le tangata le amatanga lava amen fa mai la ia fa upeiva fa mai e le lau popoto e ua sili e le lau silafia fo'i le tonu e toia ina mana ia fa peritania e maua le ile e te no maua ile winga o fa upu lea fa mai fa peritania New Living Translation for my I thought those who are older should speak for wisdom comes with age. But there is a spirit within people, the breath of the Almighty within them, that makes them intelligent. Sometimes the elders are not wise. Sometimes the aged do not understand justice. Wait mua mai. E le whaapea o le avea o matangata matua. O na avea i le whaapea. Ia wa iwa le vanga o ola o au ke malama i mea ngā au ke poko. Okay, loa. No, so o le isi mea fo'i lele. Wa o le isi fo'i tū lea. E tele ina whaingo lotu.
ia mawhaingo nisi o whalapo protonga, wa ave le tangata ua tuu iai le tofinga, ona wa amatana sina le ulu po ua matua. Alai nofo se tala vou te tonu o se ekalesia, o lai iai uma mea alofa le anganga pa ia, ai le o whaonga ina ona e lai titi. E pe tu so tangata le alo matua whale anganga, ala whako a lua su lima kausanga, alai matua whale anganga. O tangata le ua toe ina lau o sina le ulu, ala whanto tu so lau o lai le i whanau fo wina, ele o iei fo i se poto whale atua, ai walang ko e ko finga, o ngā makua. Amen. O to finga nei, e lenta mai to finga. To finga ti a kono, o to finga whaale tai tai to tonu o le ekalesia. Amen. E le whaia lai ni whiriwhilinga, po oni to finga, ono wasina le uru, po o matua foi. Amen. E te lei loa fo i lai se tangata. Ina ua whapeu o matua i to tonu o le ekalesia, ua leva i to tonu o le ekalesia. E te le whapea a leva tonu le ekalesia ona matua i fu ila i whale anganga. E tātou te whaalo alo. Tātou te whaalo alo i tangata mātutua. Ai le whapea a matua ma leva ona lotu. Ona avea ai leo se tangata whale anganga o matua whale anganga. Amen. Ai tātou te whaalo alo iai. Amen. Awani ave sia le vaenga na le whaalo alo. O tātou mātua i le tino. O le anganga is a different story. Amen. Mo me tātou o le mea lana, e le whaialani to finga pe whiriwhilia, pe te ai se tangata e whaini whiriwhilinga o no matua. Amen. Vaenga mua o le taimi. Amen. Time. O le isi vaenga e ao ona e mata i tuwina. E le whaapea o mea ia, o le ata ua se tangata, o le tangata fo ino le mea, o le tangata whaaleanganga. O mea alofa whaaleanganga. Mea alofa whaaleanganga, spiritual gift. Amen. Aua e te muli se tangata e te ai ni mea alofa whaaleanganga. Amen. E lau tango e watu la tusi nei, la tātou tilo ai, ma tātou whaitau, ma eva aia oi, whailau whaamasinonga. Amen. Awana e ta tonu o whai atu ai, ai ta tonu o wewa ai le whiong pa ia le atua. O lewa, o le atato o atu i nisio vaenga e ao ona eiloa. Awana ita iai o ele whaapea ua iai mea lofa whaaleanganga i stangata. Ona e muli e la e whaapea maka ukia o le au ngale ale atua. Man, maka ukia o le poko whaakua ka ngaka leo so ia tangata malitu ngā mau o whaia kaka lea vavenga na whai Yesu. Amen. Tato o le tusi al mua korinito. Mata upu mua le mua korinito. Amen. Mua korinito lo na mata upu mua. A mata tu fai tau fai upu fa. Fai mai le. O le tala le a Paulo. O le fai le e kalesia korinito i le mata upu mua. Te manao ia o e teiloa. O le tusi a Paulo ia korinito. E tasi ale tusi atoa. Tu sort fai o mata upu mua o kuan ka upu muli o mata upu le mua korinito. E tasi ale tusi. Ai na vai ina la o na vaenga ele au tangata na lato vai ele tusi pa ia mawhai o lato reference. Ina ia mawhai ona su e ma i o tātou whaitaua pe e whaafai ngō fia i mo tātou. Amen. Ai tasi ale tusi a Paulo na tusi ai. Ile amatanga le tusi a Paulo. Ile o mailo ina mata upu le whaafa mata la Paulo. Whai upu e whaafa mai. O te whaafetai atu i lo ua tua ele au noa ona o outou. A wā o le alofa tu no o le atua. Ua foa ina mai ai ate outou i a Keriso Yesu. Ina ua whaatamau a inga ina outou. E ia i mea uma. I le upu uma lava ma le poto uma. Whaapei ona whaamaonia le moli mau ia Keriso ia te outou. O lea ua outou le matiti vai i se mea alofa e tasi. O lo o whaatalitali outou i le whaalinga. O lo tātou a lii o Yesu Keriso. Whai mai le tala Paulo le amatanga le tusia korinito le mta upu mua whai mai. O i whaafetai i le atua wa whaatamau a inga ina outou i mea umalava. Mea alofa umalava le anganga. Mea alofa i eu whaatamau a inga ina i le mai le anganga pa ia o leito tonu mo le ekalesia le a korinito.
Le ala fa mai Paulo I fa mai ina ua whaatamau ina fa upu lima ina ua whaatamau a ina o tou e ia I mea uma I le upu umalava ma le poto uma whaapei ona whaamaonia le moli mau ia ke riso ia te o tou o lea ua o tou le mātativa ai se mea alofa e tasi o lo o whaatalitali o tou I le whaalinga o lo tātou wa li o Yesu ke riso amen ole ile mta upu mua lea o le fa mela apostolo Paulo ele o matsiva le kalesia le ko ni toi me alofa fa le nganga se me alofa la vetasi o la ye umalava amen o lo o me alofa fo i tau tala ngana ise e se fa perfecta ne ale le la tatu o matatu tata noi ai o mai le tala Paulo ma tole mta mua ai o mai le tala Paulo ile tu singa le Paulo tasi le tu sia ko ni to ile mta upu tolo fa mai tala Paulo mta upu tolu fa mua malua fa mai o au foi le au soi no o le mafai ona tau tala atu ya te o tou fa apei o e fa ale nganga ai pei tai pei o e fa ale tino pei ona tama mea ya ke riso amen fa mai no o fa fanga ya te o tou le sua susu ai le o mea ano a wano o tou le lava Awano tau le lava I ona po ia, I le tau te le lava foi, ua o mai I ona po nei, a wā ua whaale tino pea o tau. Amen. O le na whai mai le tala Paulo I le mata upu mua, o lawa iai uma mea alofa, mai Paulo whaftai le atua, o ngau whakamau a inga oko, o mea alofa uma lava lea nganga, nei to tono le kalesia. Amen. Spiritual gift, all the spiritual gift. Fa mai no na I tala Paulo I ai o mai I tu singa por mai Paulo fa mai o au foi le au soi no o le mafai ona tau tala atu ya te o tou fa pei o e fa le nganga e le mafai ona tau tala atu I me fa le nganga e le malama o lai pepe fa le nganga a o lai me alofa amen o le yai o me alofa I se tangata me alofa fa le nganga e le fa pe ai le me alofa ona e muli la ia amen. Vale lu tato ata le esel tawa. Ole yai me alofa fa le nganga istangata ele ta ua yo se tangata fa le nganga. Yes, le fa pe o ye se me alofa le nganga. Ona ta ua lo tangata fa le nganga. Ole fa mai Paulo, ele I matitiva se me alofa peitai, ele mafai ona tala no I fa pe o tangata fa le nganga. Ai peitai pe o e fa le tino. Olae wa whanau fo wina tangata ia, tangata wa talia Yesu, mana tua lena tātou tala noa, lena whahi u tātou prokalami na aso lena tēnei, I le tangata nā tua, the natural man, the carnal man, and the spiritual man. A whaina ye o no tu le aso lua, pete toi fo I le aso lua, o le aso so o mea tātou prokalami. Amen. Hallelujah. O lea lae a fo no le mea. O te mana o ia te oe, aua nei e munu tusi lalo le mea lea. Ke ma ia te o ia tusi fa maka makekele lalo aua nei e muli se mea alofa fa le nganga. Amen. Aua nei e muli se gift. Don't follow a gift. If you follow after gifts, you will be led astray in your life. E esele me o le nga I lo langa pe a fai te muli le mea alofa. Sala fa te tainga I sia wo sa sia wo. Na tango wala ulia o le lato seminar le sia so walu le seminar. Sa walu la ono te tali fa alo le vala ulia sia wono watu au laku asa ula wo ngai kia fo mai man Kevin tau o ga mai kile I fa longo le mele lo oranga a ko le mai makua I pao le mako man of God fa ku okay mai wo okay le saul man of God ka u me lo ngo prophesy mai lunga kia u ma ka u mai me lilo ma fa I lo mai me lilo man he's a great man of God ngaka le tua fa ku okay praise God vi ele tua amen. For my sau faku ya. Sau si ka kalo le man of God ya oi. Faku I leila faftai. You know vai tu ngai le oi te le fa peo. I know, o le man of God. Ai o le winga ola utala sa utau fautu e sia wo ya ai peitai. Ya no o vai tu ngo te le swing o le langa o sia wo I le fo inga luengo fa pe vi. Ele tu ola wo fu pu. Ya no tu wa la ya la u fa nga haina le tu ma nga. Ai o le winga ola utala. Tu sa lava pe sau se ta o tu nyau me lilo ele ilo se si. That doesn't mean he's spiritual. Amen. Yes. Ono le to atele o tangata wa muli le me alofa.
Fa mai o fa malolo mai ka ko muli e o lang men le ma se sing fa malolo mai por ka kala. O perfeka ka ko wo e o lang o perfeka. Fa mai tala Paulo ngai ate o to uma me alofa. Fa fitai ile tua na fa me alofa ina o to me o malava. Amen. Ai o mai I fa mai tala Paulo. Mai le fengo ko kala ki ate o to pe tanga tala te tala fa le nganga. Ese a na to te pepe. Ai pepe ala ka kala o lai me alofa fa le nganga. Amen. O lai ei uma me alofa. Ale fa matala Paulo ia. Fa mai o nai tu te fa le tino. Hey. Fa fena fa mai o lai me alofa ale fa le nganga ale fa le tino. It is possible. Amen. Me lo te fa ia tuai. Aua ne ita ia pe e te muli ni me alofa. Po le ha fo inisio. Po le lava ni me alofa le tato o tonu ta upuna e ta o tonu me alofa o le lava e pe no fa tu follow per tusi ta sia tusi tato wona ko ni to e sfuma ton mo mor ko ni to lo ta upu sfuma ton o le wo o mai il tusi singa Paulo amen mai lava I lunga le amatanga le lo wo o mai ile le afo le tusi singa Paulo ile mata upu le su ton fo me lo tala Paulo a fai o te tautala I ngana tangata a toa maangelu. Ai le ai so o alofa. Amen. Ua avea au maapa me mea ta alili po se su me palo tangitangi. Fa mai a fai o te tautala I ngana tangata a toa maangelu o mea alofa la I le sai le ekalisia lea. Le lau fai mai lo tala Paulo. Le na sau tu singa Paulo o mai fa mai. A fai o te tau tala inga ngana tangata. A toa ma a ngelu. Ai le ai so walofa. Ua avea hau ma apa me mea ta alili. Po o se su me palo tangitangi. Fa mai lo fai upo e lua fa mai. A fai fo o ia te au o na perofetane. Ma le ilo o mea lilo uma. Ma le poto uma lava. A fai fo o ia te au le faa tua uma. E ave ese ai maunga. Ai le ai so walofa o te lea o ngā lava. Weva ai le tala Paulo. Le tala noa Paulo mai le amatanga lava tusi mua. O lai tala noa I tangata wa iai uma mea alofa. Tau tala I ngana ese. Sa whaia lato perfetanga. E iloa mea lilo e whata tau I o langa o tangata. O atu fai mai o ele ele ka ngesa o a lava ngisiko e iloa e tangata nei. Amen. O lai mea alofa. O lai I fo le poto uma. Ma ko I malama tusi pa ia. They know the word of God. Amen. Lai tano, o la fo matala Paulo. E o le fa tua me fai ngave ese maunga. Matala Paulo. A le ai se alofa e le au ngā lava. Matala Yesu tono Mateo sful wofa upo tonu. Te iloa le la au yona fua. Amen. Amen. Tu sa lava po o ani me alofa o laisi tangata mata utia me alofa umaia. Ai ale ai se alofa. Matala Paulo e le au ngā. Ele o se upula Kevin ana te fai tau tuaraina fo mai o te lea o ngā lava kala ngā Paulo me o le hale wingo mea umana lo tau tala ngana ese ese pero fetahane e iloa mea lilo e wha tau tangata pe te iloa mea lilo la fiango pa ia le atua e o le poto uma lava e o le wha atua tua te ave se ai maunga ai ale eiso walofa ya mei Paulo e lea o ngā lava amen to a tele la tangata ua muli mea lofa pena o fai atu a e muli mea lofa na uta ita se ina oi. Peno fai atu, au e te tali tonu ono o fai atu ai, fai taua o tu spaia, muli le fionga pa ia le atua, tai oe le anganga o le atua, au ata ita ia oe se tangata. Ele leile, le tangata e te afu, te whaalonga i le upo le atua, ai a le o ngatasi ma le fina ngalo le atua, aua. O le won, mai tātou e Paulo I. Amen. O le won, mai le lapata inga le apostolo, ya tātou. Fa mai le fo fetala inga Yesu I tonu o le afo. Tu se mata yo is full room fa tonu fo mai e te iloa. A wa fa mai le betano tu si lalo mata yo su lo fa tonu fo mai a wa ona fua o ilonga ile la au. Ele o mea lofa o fua. Jesus said, a tree is known not by its gifts, by its fruits. Amen. Olea. Le upo e tasi le no fa te o to su e mai le amatanga e te ilo le tangata o matua. Le au te linga le o tato mata upu vaso le la solo. Olea lofa. E loa le tangata o matua ilea lofa wa a toa ilea lofa peo ai.
pe o tangata le o Paulo ele o mea alofa la. Amen. Ele o mea alofa. A olea, ole alofa. Ole alofa. Tasi le o mea o te o te whaafetai au i lea tua i lo ta maa whaleanganga. This is a one gift po o le mea leo te ilo e au i lo ta maa whaleanganga i la. O se tangata o te vaai. Paulo le mea o te ilo e au i to tonu o tangata le o le alofa. O le alofa ia mātou lana whanau whaleanganga. It's not just only me, but mātou uma lava ia lana whanau whaleanganga. O teimi uma tau mawhai siaki po o a mai, e tau mawhai ea. E siaki po o a mai langa whanau whaleanganga. A ole o kele fo mātou, o le tele o mātou me se fai, a ole ono sai o le toi ina lea. E vai atu lea teimi, a ole ono sai ia. Kele o aka mea wa leva ngaka kaunga, anga o kanga lua i lalo sesika ngaka wa leva ngaka kuri kaika. Ai ono lea, o lea lofa i o le tamaa whaaleanganga. O te whaafetai e ui lea tua whaafetai le ola marso i fōran au auna. Na ia fufoa ina mailo ui ola whaaleanganga. Whaafetai fo i lea tua mō tau tamaa whaaleanganga. Na e tau te i lalo le teimi nei. A o le whautuanga le apostolo le au mai lalo i. Pe o le vali mei polo i. E le whaapea o le iai umo mea lofa pe te whaia ni perifetanga. Ma e whaatutu maitanga tau oti e loa mea lilo. That doesn't mean you are spiritual. Pe o oio se tangata alofa. Amen. Pe o oio se tangata whaaleanganga. No. Aua la, e te muli lea, aua e te muli le mea alofa. Mea alofa leanganga. Ono le teimire nei, wa matana to a tele tangata mo muli mea alofa. O tele o whai atu e se pe leanga. Ai o le winga lau tala, aua le taita ia ai oi, whai mai o whanau le atua, e taita ia e leanganga o le atua. E le taita ia ni mea alofa, e taita ia lo na nganga. Amen. To o tele la nisi, pe ono whai atu, to o tele nisi tangata e o mai e teau. O le mea mai o le mea kako wo i lango. O le mea phone mea lei, so le vaha venga lenga whai e so and so, vai le mea le, e le i whai e sesi, ma ko i wha winga le man of God lea. Hey, au ar wha se ina oi. I le wha pia a wha winga ma mea lengi, that doesn't mean, o le wha maritala polo i, o lai uma mea lofa, a lai wha tino. Yeah, it's possible. E le kusi ala Kevin, ka kusi mai ai Paulo. Ale fai tau mta upu mua ko ni to. Fa solo me alo fai tau e te malama me le context o tusi. Ma le mele tau vali me Paulo i a. Le apostolo. O le isi mea lona tolu e te fa mauina I lalo e le fa apea, by nature, it doesn't mean, it won't make you a spiritual. O le knowledge, po le poto uma. Amen. E le whaapea I loa umar tus pa ia, pe te malama tus pa ia, pe iei sau PhD. Po le a lava lau whailonga. O le toa tele I lau whai PhD e le whaolaina. There's a lot of like PhD, divinity, mamata upu, fo ie lo loto al tus pa ia, o mo meo atheist. O tangata ele tali tonu I le tua. Ai whai alato PhD il tus pa ia. Yeah, anu fo I ai alo kuko alo suor ko akelo ka kan kusi e tatu te faitau ai elinke risiano ai fai la ko PhD il tus pa ia. Amen. Lot of commentary later vai to ilungo o elinke ka risiano fai alo su e pe ko no ka ke they are not Christians. O tanga te ila to fai longa ele fa pela o le tele o le lor tus pa ia ona e muli e foi la ia. Oh, that doesn't make you spiritual. Pe a e lo mo fo ia foi pe ke le se poto il tus pa ia. Yeah. A fai fo ka fo loro so kai lor kus pa ia ngai kemi. That doesn't make me os kanga ka fo lele o spiritual. Amen. O au yo fa mo le nganga pa ia le tua pa runga lau tala. Au te muli ona o se me halofa. Au fo te muli se tangata ono se poto I na ke malama uma mka upu tus pa ia. Tato e oile. Mo ko ni to na. Amen. Mo ko ni to mua. Ta upu foi upu lima. Tu mai ta sial foi upu le foi mai. Foi upu lima male foi mai. Ina ua whaatamau ainga ina outou e ia I mea uma I le upu uma lava male poto uma. Whaapei ona whaamau nia le mori mau ya kiriso ya te outou. Tangata o lai le knowledge, po lai le poto, malama umar kuspa ia, malama le il kenese e soto le vitiko numero te nomi o sua famasino, ma kwa iloa. Le fu metala Paulo I, na te vai foi. Fu mai fafta ile tu, lo fata mau ainga ina ile upu. Amen.
O le poto, e iai lona, e iai a'afiaga tele lava o le poto. Tatou ora koinito e valu. Amen. Maulalu. Koinito e valu lona mata upu mo, ano foi upu mo fa mata la Paulo. A o mea e fasia mo tupua, ua tātou I loa, a wā ua tofu I tātou ma le poto. E whaafefete le poto, a o le alofa e whaamāwhanawhana lea. E a le poto, mai le tala a Paulo, e whaafefete le poto. A o le alofa e whaamāwhanawhana lea. O le afianga leo tātou, umai e mafuta me tātou Bible study. O le ase mea ua e maua atu I to tonu o le awa onga le nei te whai atunga. You are not dangerous to the, to the kingdom of darkness. O lai dangerous oi to the body of Christ. Amen. O le toa tele o tangata wailoa atu sina mele anga tu spaia. Alu watu loa fai le fai fe au. O le mele kaunga fai e wha apea le mele famele ku spaia. Walu watu ma le poto a toa le ua wha fete ina ai. Alu watu loa kaunga fai ka sui me kaunga le kalesia. Kusa lava pega o karangoa kuai. That doesn't give you the right to te alu e wha sao te fai fe au pe wha sao sesi. Fa mai e wha fete le poto. O nei ele teimi e watu ai le poto ia te oi. Ele o dangerous la oi le kingdom of darkness. O lai dangerous oi to the body of Christ. Walaku oi cause division. Ona wa te lele poto la wa po e malama lama sin na vaenga tu spa ia. O la la wa matua ia. We e tamo failo e wha sao ma te lo mea. Tu so wa tupu le poto. A lai titi le loto. O le loa lai oi o le mea le tu ina atu po se a oa onga. Ele e wha apeo e afo. I matala tu spa ia. O le poto e wha afefete. Lona winga, o le taimile nei, whaafetai I le atua se revelation, po ani mea na ua e maua, man, like, kusi larunga I mea, ke les mo, mea la le whaapere upo le atua. O na ua tupu le poto, ai whamena tala polo e whaafefete. E whaafefete le poto, ai whamai ole alofa, e whaamawhanawhana lea. O tangata matua wa alofa, e a whaamawhanawhana. E mawhaila ona e maua uma le poto le tuspaia. Whaafefete I loa oi. Mea fo ilale nai ala. Sometimes I read some of the comments. Tangata ia le... O ke kalango ke Bible study, ai fesoi mai lu ika ile. Lako e peru malako Hebrew ma mea walato I loa me sini. Tasi ala uwa ai, wa whaafefete I le poto. I'm just being honest. E tasi ala ka wa ai, laika mwhai e kau mai o lako kwa I makau kia. Le tano ma tuspa ia fo mai e whaafefete le poto ma nei o lau poto na wai ai ai awa e loa lai e tu I le alofa ona avea loa I o le poto na te alu te whaamawhanawhana I se tangata e te le alu te whaafefete me mita ai fo mai le o se poto e mita ai a o le poto I loa na hava mamata o I le atua. Amen. O le teimila nei o le poto po le whau unga ma me alofa le atua e pei o le afi le o watu se whaale te inga te vai ai e pei o le afi o I pei o le eletise whao ngā le eletise o le eletise o se whaamanuianga pe a sao lona whao ngā ina. Amen. O nginga mai le eletise suru le leile wai ale me suru wai o na whaila ia e uma maua mai le mōri le whai eka ko live tu so lau a vea le eletise o le whaamanuianga pe a sao le whao ngā ina o le eletise ai a se le whao ngā ina o le eletise o le ale me tupu e o tiel tangata au kangora ki pile waya ai mai le kise ko pa ko ses e kwale usa wa wale avele le tisi se fa manu yanga au avema mama laia ai ole le tisi ole mele lei fa pena fo le afi o se mele lei ai tango au mai le afi fa ele me ai e ve lai le me ai avema fa manu yanga le afi le me vela. Ia nei New Zealand tu le afi tonu le me fai le afi e ke vai ma fana mo le fale ona avela I le afi o le fa manuianga lau fa ma fana me tatou ai kango e mai le afi ai ku uru fo pe ku le me le curtain e mo le fale a to wale avela ma sa fa manuianga alaua avema ma laia fa pena fo ila le poto o le mea o nga o le fa au unga fo o le mea o nga ai ase se le fa o nga ino le fa unga e o til tangata. Amen. Me o tala mo ila vale na tupu I on mato nu I Samoa e se tasi au na le atua ma sa no walu vodi lato voti a te o lato le siaso na nei te o fa longo le siaso e le tama tito le mato nu voti sa sipaka I le vai yaso na sipaka le tama tito le mato nu I
lana galuega mo te lava ia na matou au ngatupulanga wa ola tupulanga yesi si uso le matou nu le si stau le saoti o walu o le lau ke voli me voli kupulanga le voli le fai au na fai o le au na le tu se wo fo ia ta au lo tunga le sona o le fai le matou voli ma wa lo ma no fo le fai fa mai kia ma ia me ale mau e ko inga ka mai ki fa pe na ko ea mai nga saua no mo ole o nga me no mo ole no mo ole kele mai kala i o ma vala au mai i mako voli o fai aku ro alu ke o ki vai aso ngai o so lana ta o fai fe au o na le tua wa kango fe ku ka miki ken mako mu o mena tupu na tau mu no te mitul mato no la sau mita mai te fa pe ola na fa unga le ne o fa yaku ma ngai fa unga a se fa unga ele se fa unga fa yoking kangaka o le fa unga e fa au na ile tua e ma fai ona ye le fa unga ya te oi a se long fa unga hina ele anga ile tino ke riso ai a sa olo na fa unga hina e a ve ma fa manu yanga ele au mai se fa unga ya tatou e fetu o ni tangata na au mai le fa unga tatou te fa manu ai amen na mai le fa unga ele tua e fa manu ai tatou it's a gift ai a sa olo na fa unga hina fa manu ai le tino ke riso a se fo ilo na fa unga hina e oti ai ia no fai dola ia o na le tua no fai sao ia fatu mana ia ni ia le tua ia nga luenga mana ia le telo tanga to fa la ina nga luenga mana ia lau fa unga li pasta a lau fa tanga ia oi se no na fa unga ina amen se no na fa unga ina amen te le o na mata upu se mata to yo ia ai ao ona tato yo ona amen tato wo mo ale tusilia ole poto e ia ilo na fa itetenga e o fo ila ya matou a matanga tole tu ala la tu te lo tu spa ia pi really ya tau ma fai la vai lo loto pe no fa ya tu ta u le loto ma ia e fa ia me uma ile lofa amen to wo tu sile ona na tupu ya paulo ole mele na tau fia ile tu e lalo paulo ole tele yo mena ya paulo ai le mena tupu ya paulo na tau fio le tua tato ole tu sile le lua korini tono na mata upos fululua le la tanga fai tau atu le tu sile tu mena ya te o te mau le wingo tu si fai mai fa longo le si fai tau tu si no tanga le fa mata tu le mele tupu fai mai ai le tau ona o mita a ole ale a o atu la upu i mea na vaaya ma faalinga mai le alii. Wa o i loa le tasi tangata o ke riso, ua tasi le se fulu ma le faa o tausanga talu ona sengia o ia i le langi tua tolu. O te le i loa pe na i le tino, o te le i loa pe le i le tino, ua si la fia e le atua. O fai upo e lua, si toi whaafengo fia tu se ngana te mamla mai. Fai mele tala apolo, na iei loa le tangata, ia ke riso i le se furu whaatau sanga talu ai, fai mai na se ngia pe na ave le atua i le langi. Tali tonu umale ausu el tu spa ia, o lea e tala noa paulo ia ia. Tu so lai refer paulo i le tangata, fai mai na o loa le tangata na se ngia i le langi ia, pe na ave le atua i le langi. Fai mai na te le i loa pe sa i le tino, pe le i le tino na o le atua na te i loa. Lo winga na fai upo e lua. Fo mai la tala paulo, o le na ave le tangata le i le langi. Ai Yesu enga e fai tau mai lalo, o lai tala noa paulo ia ia. O ia le na halu le langi fo mai la ia fai upo e tolu fo mai. Ua o i loa fo i le na tangata, o te le i loa pe na i le tino, o ia pe le i le tino, ua si la fia e le atua. Amen, fo mai lo fai upo e fa, na se ngia o ia i parataiso, mana whaalongo i upu e le matau taua, e le tatau fo i se tangata o na tau tala i ai. Fo mai na ia, fo mai na se ngia o ia le paradise o na alu i le paradise o le langi fo mai, mana whaalongo i upu e le matau taua, e le tatau fo i se tangata o na tau tala i ai. Fo mai le fai upu e lima, o le na tangata o te mita ai. Matala paulo, o le tangata le na halu le langi le na tupu i mea, matala paulo, o te mita le tangata na, fomai, o le na tangata o te mita hai, a o te le mita ya tau lava o mea ua o vai ai. Te utoi fai tau o tunga fai upe lima le o ire ta atia ile a anor fai upu le, matala paulo, o le tangata le na va ai mea matau tia ia.
Fa mai e ka kaunga o mika ka ngaka. Langa fo inga onga ia o e ale langi. Na e va ai le tua. Na e va ai ni mea munga langi. No. O tangata lea. Mai Paulo lana va ai ai. Le ima so tato. Wena tala Paulo ka kaulanga o mika langa le ima so o konga va ai le ngalu le langi. Nga wa wale ngalu le langi kaulanga o mika ma unoa. E fa mai tala Paulo. O te le mita le tangata na. E fa mea tau lava o mea o te vai ai. Ai se a fa mai tala Paulo. A wa a fai ona o fia mita po ua o le vale ai. A wa o le upu moni o te le fai atu ai, ai so ia. Ina ne i sili le manatu o se tasi ia te au, i mea e va ai mai e ia ia te au. Po o mea e whaalongo mai e ia te au. Fai upu loa e fitu, fai mai. Ina ne i wha maualunga, ina au i le sili ese, o mea na whaalia mai, sa tuuina mai ia te au le mea matui i le tino o le angelua satani ua tui mai ia te au ina ne i o wha maualunga. Amen. O lea na whai mai le tala Paulo i na iei le mea matui na whaatanga e le atua e mai le ti a Paulo pe mai a satani o le au na satani fo mai na tui a Paulo po mea matui o te le iloa la te le nisi e whai mai sa mai le tino o Paulo ono le na sasa Paulo te le mea na tutupu ilo na tino fo mai le tala Paulo whaatolu na tatalo ia Yesu tu sara le tatu whai tau i fo mai o mea matui ia na tui na atu ia te ia mai a satani e tā ofio fia o ye lalo ne i te iwa wha maurunga ina i le poto le wana iloa ma mea lilo ia na wa ai le tele o mea lilo ia na wa ai le langi ma mea ia le ma whai ka kongo le mai polo le mwhai na wha matala mai o mea na mai te kaunga o mi mika ngaka nga wele ima siso o konga wa ai o au e matala Paulo o la ye mea matui lo na tino o la la e wa foi fo mai na avatu mea na mai ile ti Apollo fo mai o le angelo satani e toi mai a te au ina ne i o wha mawalunga e ka ofio fia hai le tangata o le atua e musu le atua e wha mawalunga Paulo ai se o nei te le atua le wha mawalunga ai fo hailo na alofa tu no i le loto mawalalo tango lo le atua wha atanga le mea mea matui le tino Paulo e ta ofio fia i lalo Paulo mai wha mawalunga ina i le poto aua nei wha feteina i le poto la wana maua. Amen. Mea nau te whai atu ai, aua tātou te mimita i sesi mea, mita i le atua. Tau olona sa tauro, mita i le li, mita i a Yesu. Aua te mita i se mea wa e loa, pe o se poto, po o se mea alofa, po a fo ini mea wa e whaia, aua te mita ai, mita tau o Yesu. Amen. Fa mai la, io te whai upo e waru, fa mai, na o ai oi wha atolu atu i le li ono o lea mea, ina ia alu ese ma ia te au. Fa mai tala Paulo e wha atolu o na whai i a Yesu, e ave ese mea matui ia ka whiofia ngai e lalo. Mai le wha maurunga ino o ia. Le ale tari Yesu, fa mai, o na wha apea mai ai lea o ia te au. O lou nei alofa tu noa e lava lea e fesoso ani ia te oi, a wā o le vai e wha ato ina ai lo umana. O lea ua tele ai lava lo fia i le mita i mea ua o vai ai. Ina ia tu mau i o ulunga le mana o ke riso. Ina ia tu mau i o ulunga le mana o ke riso. Ai sea, a o ana e ta ofiofi o ilalo o ane e wha mau ulunga. E tu mau ale mana o ke riso ulunga ia te oi. A wai te ele atua i le wha mau ulunga. Ai fōha ilo na lofa tu no i le loto mau lalo. Amen. O le poto, knowledge. Aua ne ita ia e le wha apea e maua le poto. Ona e matua ila ia whaleanganga. No. Tasi ale upu e awa. E maua o maile au te lenga o le tangata whaaleanganga po le tangata ua matua ile atua lea alofa. O le aunga nāma le wha moenga o le tātou tāmoenga i o tātou maua le atoanga o le alofa. Alofa ile atua ma le loto atoa, ma le tangata atoa, ma le tino atoa. Alofa ile lua te tua oi peo oe lava ia te oi. Amen. O le tumutumunga le nā o le tūlafono. O le tūlafono fo le nā o le whenga fo o lea. We walk by love. Amen. E tā ua la le mene ta no le tuspaya. Aua nei whaafeteina i o peo no whaiatu o mea alofa mai le atua. They are gifts. Ai ale sa o le loto. Ale eisi alofo i totono le loto. Tango fe tu ulta mai titi oti. Amen. Aul fe tu ua tātou whanau.
Aua le te fitu ua se isi. O le mea alofa na mai e le atua e au na i le atua. E le au mai le mea alofa e fasioti e se tangata ma ave. No? Amen. O le si mea lona wha e le wha pea a tupu ia te oe ona ta ua i leo oe o tangata matua faaleagaga pa o tofonga trials. Ona o le tele o taimi o le tele na laugahina ia mea na tupu le soifua le foi no talanoa ai le mea na tupu le soifua Iosefa. E le whaapea la a tele ni tofonga e tupu i lo o langa ma. Ona whaapea i la i o laua o lenga luele nganga o le atua whaamatua oe. No, sometimes not. Amen. E fo te me le o le atua la nga lue. Lei o e lava ia i lo le a fo ino le mea. O la lava e te le i usi ta i le mena fai atu le atua mo e te oe fai. Tu so la e ala ona tutupu ia me i lo so i fuamo lo wola. Ona se le mea la te iai ele o le mea na fina ngalo i le atua. O fa longo stasio ta utinonga stasio au na le atua. Ua, I think ono le su lima tau sanga o le matua o le toe ina lea. Ai te i wasi asi toi le si au na le atua. Ma ia le to alua ole o le fai au tala mo i fu tupu o le testimony a ma ia le to alua ole afo o si au ona le tu wono su limo la in ma tu la soifua e te ua tu yo tele o me tupu no la ola ma la ola au no tono le ekalesia le fai la tu le si au ona le tu la tu wasi e asi atu ma tal no ia e te ua to li le au ona le tu ma fa to ese foi mai fa to ese le tu foi mai ile te mi fato a todos fu mon tupu on tausanga na fai atu ile atua ya te ia e tu uale mela la iai ai o ile si atu nu o inti ai o e ngā lulu e ai ono le fafine wa musu le fafine ile mana o alu o intia o le mafua anga le na lai ona mai ma telo me tupu sia wa se sele me o lai ai ele iai le mea na fai atu le atua iai o mea umala ona lau they out of God's place now they out of God's grace ele o iai se pui ngā le atua ona se le mea la iai o la lai tupu mea i o la ola mala soifua o lai fai au le kalesia na tau tino la ona le atua foi mai o i le mea le na whaapea ai ia maliula i ole o le fale tua o le fai au o la fuwa mai le toe ina o le taimia na alu i o intia ala koe o laku malo lo ai na nga lue ia toe fa fo isia ele atua le manos amen e ili stelo taimia tutupu me le soifua ele ono la tau nga lue le atua i se tangata po o kelengi ni mea faaleagaga o ngale o makaukia ni mea faaleagaga o fai te manata ngata no sometime or disobedience o le leu sta ia ile me o la lava se ia me langa se mo ai la se ia so ma ngalo na fa o le tofonga ile o tele un tofonga ia ma trials that doesn't mean it's ona ia se fa le nganga ia joy amen hallelujah o le si va ngalo na lima Christian service Christian services ia potato sauninga lotu sauninga fa le nganga amen. So kalau ngoya fangpa. Ele ole pisi le lotu e ta uai o stangata fa olaina. Po stangata matua fa leanga, po stangata fa leanga. That doesn't make you spiritual. Le pisi le lotu. Busy but not effective. Busy for i ai umai foa. Ele ia se menga fai. Le pisi fa mai mau ping singi. Le pisi fo ile i mea fai lai au na ile atua le missing i pese ma kwai ko anga ile kelo mea te au na ile atua ile avea i oyo se tangata faolaina pe avea i oyo se tangata ua matua faaleanga tato ole tu sia le Luka o Luka lo na mata upu se folo ta upu tolu valu mata tu fai tau le upu tolu valu e fa solo atu le fatasi foi mai wala to wo ona afe atu lea o ia i le tasi a ai o le tasi fafine fo'i e ingoa ia mareta wana talia o ia i lona fale o lona uso fo'i e ingoa ia Maria ua nofo o ia i lalo i tafatafa o vai o Yesu ma faalongo i lana fetalainga a ua ti ngā mareta i le
ile fatu ainga. Fa mai a ua ti ngā mareta ile fatu ainga, ua tū mai, ma whaapea mai. Leali ie, e te le manatu mai ea. Ina ua tū mai e lo uso ia te au, e sāuni to atasi. Ie e whetala iane ia te ia whesoasoani mai ia te au. A ua tali atu Yesu, ua whaapea atu ia te ia, Maretai, ua e popole, ma ua pupulo loto I mea e tele. E kaule whamaka lala nā mea. Amen. Nā e te whaitau atu o ia, maua I ngāle wingo re tala, nā tam whai Yesu. Le tele o mea ua pupu ele loko whai e mana o. It's not bad. E leo se mea leanga. Ai ole mea siri whai upo e whālua wha mai. A ole mea lava e tasi. E ao ina ia maua, ua filifilia fo I e Maria lea mea lelei, e le ave e se ina ia te ia. O lea, nofo I lalo ma whaalongo. I le atua, nofo I lalo ma ki, ma le TV kako Bible study. Se I kala ngoa aku ma o aku le upo le atua. Nofo, o le mea tā ua le mea lea, it's, fo o le upo tu spa ia fo mai o le tangata matua, o le tangata le ua, e na te whaata ua ina le upo le atua, because o mea nei, e ile tangata le ango iai. Ai pisi solo mai, e sidi koe kia ulo walu le ngā ruenga, e sidi koe ia kia ulo whenga ruenga le sa u le anu loku. Lai pisi, lai whaapea ia, lai au nei le atua, lai la ngola ngā ruenga leo ki halu ki whenga ruenga, kau siro a inga mele nei, o lai pisi. Ai fo mai o le mea rara, fo mai o le mea tāua, le na fili ai. E Maria o lea, nofo I lalo ma whaalongo. Whaatāua lo taimi ma le atua, vea so le tēnei, na fso tai mei fo I lo ta maa whaaleanganga ia te au. Siaki mai au po seki o whaku, lea seki aku maro. Mana ia o le whautuanga na mai. O le tātou mafutanga le whai, this doesn't mean o le e te rua mafuta ma le atua. No, o le te ai, o le tau mawhawhaaleanganga. Lea o ina oe. O le mea ta o le mafuta, o lo nofo I lalo, e ta talo I le atua, ma tala noa mai le atua ia te oe, whaafewhena whai, te nofo I lalo, ta talo oe I le atua, I lo lava taimi pāna noa. Lau e nofo I lalo, te talo I le atua, ma whaitau le tuspa ia, a e whaitau le tuspa ia, o lau tala noa mai le atua ia te oe. Ai a e ta talo, o lau e tala noa I le atua, e lua la, this is a two-way, e le whaapea, e umanga e kakalo I le atua whaapea, e kaukarangoa mai le atua, a lau e kurunga e atu. Wa telo teimi ka ko ngofo mai ngol kayao le tuol ma tuto ma fa tai le mere nei fai le mere o pe ala fa office boy vo le kongurki fai mere ele o se o le atua o la fo isi tala no mai le atua ya te oi me na la ina fai tau le tu spa ia matatalo e te su e lona fionga e te fai taura le tuspa I o laua tala noa mai le atua ia te oi ona e ta talo la ia o laua e tala noa I le atua. Amen. E te nofo lai lalo, spend some time with God. Nofo I le mamalu o le atua. Alu. Ma ai so taimi pana noa. Te ro Yesu. Ai fai tau tuspa ia. Tele o le motu o tangata. Lai muri ko Yesu lai aku e kuria ku Jesus le pisio ka ngaka lai aku Yesu ai fa merta tu spa ia na tango Yesu turi tangata toyo ai alu lungo le monga tatalo molon tama ele avele pisi marko kere ka ngaka o fia Yesu mai le alu ea ma futa molon tama why that's important o le me pito isiri na ona taua o le ma futa molon tama fa fena e fa mai te alofa ile atua ai te rua le ma futa male atua. O le tangata ia lofa, o le tangata le mafuta ma le tangata. I le mawhaina e whai mai te alofa I lo tōlua, a lai ese le afu, le whawhinga lai ki ngofo ai. That's not love. Po lai ese le mea lai pupu iai lo loto pe, ese le mea lai te alu iai. E te whai mai te alofa I lo tōlua. O mea lai nato le pepelo. E le mwhai whai mea alofa le tōlua, e le fita no tōlua, ese le mea lai tano ai. Amen. Au mai fora li tu fala na fa pena fo ele me fain tatu fa me allo fa ile tua ai ese tatu me lai fai e fa me tala tu spaia io tatu allo fa
O le alofa I le atua mo tātou roto atoa. Spend some time with God. O le tele fo o lau taimi. O le mana ia pe roa mafuta ni male anganga o le atua. Po le anganga pa ia. Mafuta ma Yesu. Ma le tama. O le tele o taimi te lua mafuta I mase tangata. O le tele fo ina o taimi te whaalongo ai. Ma maasani ei o I le tala noa le tangata le na. Whatata inga o maa ua molo to lua. O le tele o taimi e ei tala o te whaia. E leni au tala o tala o to lua. Ai mafua no o whaia. Ono wa maasani na matala noa molo to lua. Wa maasani sometime I use some of her lines. E fo isi ngangu o lo ko lua. Elo lo kong wha nganga ngangu kusapo kere I lopo la ele winga e whaipea. Aru pongi sa eva penga. Ai wala no faya. Ona foi la no fa longo la tau tala ilo tolua. E foi te me te fa longo I lista ngata po sa uo. E umilo na ona rua mafuta ma sa uo. Alo rua e tango fa ta ita ia na tala. Ai sea, wa te lele te mi rua mafuta ai. Amen. Ai le ngata foi leo. Wa e lo foi winga o tangata na. Wa e lo foi lo na leo. Amen. A o nei na lua mafuta ma le anganga pa ia ma e nofo I lalo ma e whaia le mere na whai marito le whaalongo longo. A o nei po ani ne tutupu. E tasi alau whaalongo ele o le anganga lao le atua. O le anganga lao le atua sea. Because wa e malama lama I le anganga pa ia. Wa e loa le nāturo o le anganga pa ia. Wa e loa. E le kai ia whai le anganga pa ia lako inga mea whapela. I le whapela se anganga o le atua. I le whapela le mele nei. Yes. O le mea na le tele le tupu le temi. Pe o le siasona. E le siasona la te le falfainga luenga. La titu tonu o official le kuri mangu ho le ona la o te ngalui me tau video. Ke le langa lokar poku ku ele me vale silent. I fa fofo le e o ne lu watu se tonu ona live fai recordings o mena ni. O fa longa me le siasona live fai lau. Fa longa me fafo. O lai lo fele ki an mako office o lai tali e tangata I fafo I luma lai luma office o whalonga tunga o lai tali e tangata a lai ma le leo lai ke whalonga tunga o le leo lo tina mai le tele o leo lai fafo kasi alo whalonga o le leo lo ki ngala I fafo faku I sia u le tonu foksoti lo miti lai fafo Pra me lang sawa ia martalanga mai ngol feito ai sa o tinala na la tu te fe au le na so lai fafo lai tala no mtali e fafo o le winga la utala tasi ala fa longo o le leo tina ono waleva na mafuta we spend a lot of times po le lava le mauleo e kasi ala fa longo o le leo kinga e vidi me fungere kele fongi kasi ala lo o le leo tinala e o fo ila mea po ai tangata te mfai famatala mai lo tina ia te au e lei ma se se mafai ngo famakala mai ke o ke lo famakala o mo kinga from the inside out o no winga you know e o fo ia te oi o tangata o leva no mafuta ma to e mala mai lo natura ke famakala fo ia ma ko e masangi famakasa because you spend a lot of time with that person o le taua le nao lo no fo le lalo ma mafuta ma le nganga o le atua me fuila na po yang si o me ko fa makala o ki o le nganga o le atua me hey pe o ki kang fu fa makala mi me ngo va ai o le atua fa pe kasi ai e sale aku wala ko fa ku spaia you know straight away that's not God. Why? Because o la e ma sani o le nganga pa ia we lo o e ma ftanga me le atua amen hallelujah so pe no fa tu tele tanga to lai pisi not effective sit down spend some time with God. Amen. Whaalongo I lupo le tua I bet whaalongo me tato o onga o se kia lako kako o onga. Amen. O tupu I lo o la whaleanganga o au ngā I lo o langa. We a matana e latu lau e kalesia we e moale. O a matana o la lau. We e vivi whaatasi matangata. Amen. Amen. Ari whangpa. Se ki kako. Okay. Okay, mai whangpa. O leisi. Vaenga te tusia I lalo. I le whaapea o le mawai oi olona na true that doesn't mean you are spiritual pe au fo ni ta ina I oi o le vala au le atua I lo langa the goal of God in your life o le vala au wina le atua I lo langa e po le vala wina fo le atua lo langa stangata that doesn't mean fa pe o vala au ia le no tang fa matala te o do le aso na il tasi le pole na fa pe I sa fa pe o talo o na le atua ia ma fa I lo mai lo no ma o fo vala au wina that doesn't mean que o que muli mai ai. Amen. No, that doesn't make, anyone special. O lo vala au wina. Ia tatou, o mang kua kakengo ia yuta.
Remember, Yuka, Judah? O Utah. Na wala awina ele atua. Na wala awina Yesu. Na hilo na wala awina ito tonu le au so o Yesu. Man, that's a really high calling. Matua i mawalunga tulanga na sa tua Yuka. Mawalunga kia kako umaya. Asia, ona o le to se fulu lua lea. La fa ingo ina the apostle of the lamb. Tu so o apostolo al tamai ma moe le to se fulu lua lea. Ele la vea ai Paulo. O Paulo ele la vea Paulo ito tonu lea. O apostolo al tamai ma moe. No, ese le apostolo i Paulo. Mai apostolo to se fulu malua. O le matua mawalunga al vala awina o tangata leo Utah. Amen. Yeah, na te Lord story. So ele fa piala avala uina o ele tu stulanga ona especial ila ia Yesu. Pe wa ese alo tulanga. No, vai ayuka. Ele ima fai Yesu na la vea Utah. No, ele ima fai. Fa mai isi. Ma fai Yesu me uma ma fai ele tu. Ele ima fai na la vea ina Utah. Asia, fa ma ununga ayuka ia. O fifiringa ia ayuka nga fai. Amen. O ela, you are not Judah. Na e te firi o i te ona ele tu. Amen. E fang pau, seki. Amen. Tu sa la o tatu vala wina. O lo vala wina mai le tua. E le ave i foi o matangata kirisiano le lei. Amen. Tu sa pena vala au o le tua. E le fa pe o ke meki a ona ele lei. Ma ave o matangata ono lo vala wina o ele tua. O le ave foi o ma vala wina pe vala wina o ele tua. That doesn't make you special. Amen. E le fa pe o e special ai. Pe o fa sili o ele tua mai stangata. No, e special umata to no mo le tua. Amen. Ko ngol vale le si asonga. Ai la tule au na le tua ngo for pico number first class. Ai alu far kuwa ngo foi kuwa. E o fa longo kunga fa mai o lang le man of God, he's special. Ngo foi no o ma o far tua te no foi tua ine mele ngi. Fa pe okay, ese foi fa ngole au nga le tua. Okay, that's nice. Au le wingo la utala. Ele fa pe o le aveo o ma au na po lo val au ina ona e special ila ia. Ya ona la o le tua manga foi le special foi le la to sa varinga ia. Fa mo la to le ona le tua i luma la o le tua, ma si la fanga le tua. Ele special la. Amen. E fa mo e tangata ile la to tu manga ai le o le tua. Tu sa uma ile tua ku sa marka makiki la fe right no la wala ka ko uma la ma. Amen. Tiro fai atura anybody. Ona e iei fo i tangata o tō fai tau tuspaia. Ele o tangata o mo fo i o tuspaia e tā ua o whānau le atua. Amen. O tō fai tau e iei a tai o e kale sia i tōno tuspaia na fai maritala Yesu o le tō tamariti Apollo. Amen. A lai fai tai o le e kale sia. O lai fai tangata su o le fiong paia le atua fai maritala Yesu. O le kouka mariki Apollo. Lenga pepelo me la makanga. Fole, le fai kau tuspaia o le ka pua i le kua e fai marika mariki Apollo. Mai sumia. E le sa o le tala le fa pe o tātou uma le whanau le atua. No. O tātou na whaia uma le atua. Ai le o tātou uma la. E le o tangata uma lalangi se lātou tamā le atua. Na o le tangata ua talia Yesu ai ave i le manuia e ta uai i lātou o whanau le atua. A le talia ina la sesi Yesu. Le ai la o lātou tamariti Apollo. O lātou tamasa atani. Amen. O la mangingo ko spaia ia. E le o tangata uma la. O se lātou tamā le atua. Na whaia uma le atua. Ai le o se lātou tamā uma la. E le o se lātou tamā uma le atua. Na o i lātou o e na talia Yesu. Ma whaatua ia te ia. Fo mai woi a vatu ia i le manuia. Wata uai i lātou o whanau a le atua. E le tau whanau wina la se isi ia o whenua inua la wala ni karia inga Yesu. No. Only Jesus. Amen. Ole, wala a wina la le atua i lo o langa. That doesn't mean whaapeo wa e special. Ia po wa e peo whaapeo lo kakalo se si whaua ula vea umamele o whaapeo la ia whaalianganga kakale o kakala le ua kofia le atua. This is our man. This is lo. Ele si aso na no whaalongo tuai. Okay, you know, I use a lot of things na tutupu i la uia whainga malanga. Is that all right with you guys? Amen. Yeah. Lai se ki lai okay green light me la ka mo fang pa. So, ole me pito sili ona taua. Ole o to fai tau whenga tuai. Ole tele o teimi no tangata i le perfecta i le whenga tuai.
E o e whaasino pena o ina e vai po le alifina ngalo le atua. They went and asked the prophet. I le whea ngainga fau, e le biblical. E le tala, e le tutusa ma le whea ngainga fau. A e alo e whaitau le whea ngainga fau. E le o yaise, e le whaatanga ina e le whea ngainga fau. Lo walu i se perofeta. E whaasino atu se mea te alu yai. O le whea ngainga tuwaina nana tupu ele mea na. Fo mai la ia na te lilingi lo na nganga ia te outou. E a o ma o a ima whaasino atu ia te outou. O le nganga la o le atua. Fo mai se tala sesi fo mai ole. Se tasio tangata. Fo mai ole perofeta. La ia le polo kalame le atua ilo wolanga. That's not right. Ele o se perofeta. Se polo kalame le atua ilo wolanga. O aila iai. Anganga pa ia. Po le ala e te taule, le lofa e te taule alu se perfecta e su e mese pro kalame le tu lo wolanga. Le anga pa ia nei tu tonu ia te oi, ma lau tu pa ia ngai pe fo e lunga or shelves. A e alu ai, tu ule upo le tu tonu ia te oi, nga lue atu le anga le tu, fo mai e sau tai ia te o tou. Le anga pa ia. E le tai ia oi se tangata tai oi ai. Le anga pa ia e fa fangala oi le tangata o le tua. The prophet in the New Testament, they can confirm some stuff. E mawhaino lato whaamautu wina se mea. Ai le whaapea ke alu i ngai kau whaalongo. O isi tangata u kau mawhaia o se i whai mese prophecy. Se i alu ai ku, ngale kalu si au mese perfetanga. E maua lau ka avare lewa yaso lea, maua lau. Hey. Le lau whea tia te autou. O e whai tau mai le whenga inga le amatanga whenga fo e kaukua. E te le maua i se mea. O se si wahalu se perfeta e au mai se a. O mea na le whenga inga tuwai. O le perfeta le whenga inga fo. Only to confirm some stuff. O la fo ima whaino prophesy. Ai te le alu ai la su e se plana le atua i lo wolanga. So o le vala awina na le atua i lo wolanga. That doesn't mean we e special aiwa. Sau le akua kau ke o le pelengi le o langa. O le ampai ma la whai ma mele ngei. Sometimes okay ofo fo ya ungi pero feka ke lo kaimi e o mai ka o mai me ya ka ko me mai le tua mo ka ko ai le kai ka o fa le tua ya la ko me mo la ko o langa. Amen. Amen. Go read your Bible. It's in there, you know, in the New Testament. Anu fai tau a fai te we Moses tu sina e vidi me le ka lango ai. But I'm challenging you, go read the New Testament about you, the mele tono whenga fau, o le whenga inga tuwai, o le whenga inga na lasa, ele whape wa le whaonga ina. Pa o le wa sui le whenga inga o le manuia lo wa mai ele atua malo na ngangai to tonu yati tatou, fwe mai o whanau le atua, e taita ia ele anganga o le atua, ele taita ia se perfeta, pa o se whaiaonga, pa o se isi, fwe mai ha, o le perfeta o le whaiaonga, o le whaiamangaria, o le whaiau male a, fwe mai o lato umaia, o maina ia matua le tino ke riso. O lato me alofa umalava, e whaonga e whawhangai oe ina ia e matua. Ai leo mai taita ia oe. O tau whaitau i le tusi a tonu o le tusi a ngā ruenga, wha mare tala pauru i tai o e kālesia, wha mai. A o waru ese, tala lea pauru, lai whai tonu o le, lai whai le tala pauru lea, o lai tala noa pauru i tai o e kālesia, wha mai, ia lau kangola ui kuwa ia, o lai tala noa i kangaka e kai ia, lai whailanga ministry, ia peo Kevin, whailanga ministry, whai mai pauru, whangpau. A o waru ese, o tala lea pauru, o no mai leo luko wa ai ma moe. Whata ape ape ina ma moe. Whamela le tala Paulo. E o fo ia te outou. Ala e tala noi tangata e whai ministry. Tangata ta itai ore kamai. E o fo ia te outou. Tau te whaia opu wha ole e tō sinna tua ile au so o ia te outou. Tala Paulo. La e tala noi tangata e mea alofa whaleanganga. La e infa mai. Ko ke whaia fo i kala wha ole e ko singa ko i kangaka ia te outou. O mea umalava, au anei e tō sina i se tangata, na le tasi al tangata ea, tō sina umai tātou a Yesu, fo mai au tō si itia lo ingoa, ona tō sina mai la i o lea, no lang, tātou si itia la Yesu, e le ongi mea lofa mangi, nisia mea, only one thing, love. Martala tu spa ia martala Yesu ya Peteru, a e alofa i o tangata, a e alofa ia te au, fa fanga uma moe, fa ia Peteru, a e alofa ia te au, fa fanga o inau te ilo ai.
Kevin, ai alofa ia te au, whawhanga au maa moe. Amen. O leo te whaia mea leo ono la au nanga I lea tu, o lofa ia Yesu, ala ino o whaia Bible study. O ale mea mo ia, ana o whaia inisi tu whale tino, let me tell you something, o te le fia whaia sa Bible study. Amen, to be honest, you know, it's time. E le whaapea ngā Bible study wa a whainga, Bible study e umakako maka upu ngai, o koe ngofo ko study maka upu mo le sa, umala sa ko study maka upu wale po le sorua, umala si ko study maka upu wale tato stofi. You know, I spend a lot of my times. O te leo whai atu la whaapea o te whea ua, no, but I'm telling you, ana whaapea o leo te whaale tino, o te le whaia. Amen. Ai ono lo wa lofa ia Yesu o le na maliu mo u tanga sala ni wasa taru. Ma ele ma fai no o to ngia u manga le mea na fai lo matai ia te au ma la au nanga ia Yesu mo lo wa lofa ia Yesu. Amen. Mo lo wa lofa ia te oi. Aua ne ita I se ina oi mo lo no ta inga ia sau le matai o la e ready ka ko wo o me langi o le ale wingo ngai mea ai fa matala po le ale wingo ngai mea ke mo lo langi uma mo au va kele ma kupe fai la bank ai ma welo wala. O leo langa le nei, whawhitai le atua ai au lia, se fitu se fulu po se onu, po se valu se fulu, tau sanga, se si po le iwa se fulu. E po ui nei o langa. Ai o le ola e whaavavau. I le manuia, i le ai sona, i le se end. Whaavavau. E lua tau unga o le tangata. Amen. O le manuia le o, umai kako, umai o le manuia nga. No, let's speak by faith, all of us. Amen. Ia maritangata le italia ina Yesu. Ma le tali tonu ia fiongo pa ia le atua. E o tangata fuila na e alu le malai e whaavau. Amen. E siri atu la lo walu le manuia. Au a fo ini e misia le. Sau Yesu e avela na e kale sia na tano ele tusi ya. Amen. O le isi. Vaenga. Aua e le whaapea o le vaaya. A fo ino le me. It doesn't make you spiritual. O le appearance. Ia po o fo linga vaaya. Amen. Vai ngalo na fitu lona e tātou te muli ai. Ole, o kusi enko notari. Amen. Ole appearance. Ato oile. Lua korinito. O lona mata upu e lima. Fai upu sfuma lua. Amen. So taimi. Oh man, kako kaimi Fai upu sfuma lua. A wā ele to e ta ule leia mātou e I mātou ia te outou. A ua mātou a vatu ia te outou se mea tau te mita ai. Ona o I mātou. Ina ia te outou se mea e whai atu ai I e o mita ia le tino. Ai le o le loto. Amen. To o tele I o nisi e la tau te mita I le tino. O le winga fo o le nātala. E mita whaapeo la tau lai soifua malolo ina. A lai mai le stangata. Right? E mita whaapea. O mākou you know, le mok soifua malolo inga. O mākou la le afo, le whaakua. A o kangaka lea. E wa ai o lai mai. O lai le mawhainga whaile mea le mawhainga longa winga la. E le spiritual. O lai mita I le waainga I le tino. Nga o le waainga I le tino lai mika ai. Amen. For me lo tala me o mika me ngal vai ngal tino. Tu sa lava po la wa mai le tangata o lai na tele o mowolo na malolonga. I'm telling you, o lai spiritual. Amen. O lai fighting le tangata na. You have no idea the story behind it. You have no idea the spiritual battle. Amen. O la unga luenga o le pure le faith. O le tele o taimi, some people receive, some people o lai fight. O lai fight because o lawa to a tele fo ia ni so du itau matulanga o lai fo kam farki apolo awala mane. We have no idea. I can't explain it le tele o me lai tu puileanga. Ele o mala mai e ka ko ngaka pera I mertino pa let me tell you something. Awane e mita I lo so fu malolo ina na yai por va ai ngai tino. Fa mai alta la tupa ia ai o le loto. Amen. O le to a tele yo tanga to lai mai. Matanga a ole mama yo lo to malo lo fai le tu fa maungi aku ngai lo ka ko ye sa va vadi matino le ma so fu malo lo ina. Amen. Mo ta to ia lai believe for the healing. Say amen. 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 Ya mama o ta to, that's the most important thing. O ta to roto. Yo ta to sao ile malo le to. Ta to ole mo Samuel. Amen. Mo Samuelu.
o lona mata upo sefulu ma le ono. Mua Samuel u mata upo sefulu ma le ono. Foi upu e fitu. Hallelujah. Fa uino ta vita fo mai. A ua fetalai mai Jehova ia Samuel. Aua e te vaai I lona tino. Po o le mawalunga o lona tino. Aua ua o te ia te ia. Aua e le vaai Jehova e pei o le vaai o tangata. Aua e vaai tangata I le tino. A e vaai Jehova I le loto. I le loto. O fete alofa mai ai. Mai lo loto. O mea umalava e te whaia I le atua. Oa umalava ni me te whaia I le atua. E te whai umamai lo loto from your heart. E sila la le atua I lo loto. E tu sa lava peke kuai le loku. Ia pole a foi se me te whaia. A lai te au ona whateita inga. O le ke unga o le wharesaa. A fai ke unga le wharesaa. Foi lele a lai ke manga o ia sili aku ngai lo le ke unga ke ue le sika ngaka lenga rasa mua. Laua e whaatau ta vai le stangata. E te le o whaia lai se loto le lei. O lai te whaia le loto whaatau ta va. Le te whaia tu ia te oe. E te ele atua langa o le mea naita o le mita I le tino. Mita I mea o le tino. O lai wha le tino lau ngā luenga. E te ela le atua. Ai maa ngai e alwa aia ka ngaka. Yo kaka fa mai wow. O le maa ngai e o lo ke winga o le mea le ngai. Amen. Ai e sila le atua I le loto e te whaia I se mea. I le teimi fo I lele. E o fo I tangata tā puai. I le keimi e ke vai ka ngaka o le makua makau. Ki o ka puai se si I lima. Fe oso I lunga makua I ngā whakau paki solo. Masu ko I ngā mea la ve whaingi ka ngaka ka puai I le atua. Whaku, oh man. Ai e whapelare ka puai e tā vita. Amen. Ai a whai o lai whai a mea uma. Ono o le tau ma whai e show off ai. E le se winga. E le ai ma se winga. Ma se a, o lai se le loto. Fumailo le tala tu spa I o le a lava le manatu o le tangata I lona loto o I a lava le nā. O mea uma lava e te whaia. A e whaia mai lo loto. Man, o la e te whaia I le atua. Man, weva e le tala le au te e le I o te me tātu te o ina le tātu mata upu. E le tangata I to tonu le tu spa ia na ona whaia o mangare fina ngalo le atua. Na ona whaia o mangare fina ngalo le atua. Ai se le loto na whaia. Anga o ngā whaia ngō kausia o manga mea uma. Ai se le a. Ai se le loto na whaia. E le iti le atua. Ala ngō ngā whaia uma mea mga o le atua. Ai ai fo le au ona le atua I tonu le tu spa ia. Na ia whaia le mea ta o le. Na ia le mea se. Ai na sa o le loto fo mena fia I le atua. Sa o le loto. Amen. Ia tātou whaia mea uma. Ia whaia mai le loto. Tātou te au nai I le atua. Amen, guys. Via le atua nei a fiafi o mea na e fitu. E te tau ona e tilo ai. O mea na e fitu e ao ona e... A ona I teita I ai oi. A ia whaapea ona whaamatua hina oi I le alofa. Amen. Love. Le alofa I le atua. Praise God. Via le atua. Ioi, wa matantau e vie tu tātou mata upu le whaasolo ngā tunga a o mea I e au ono tātou I loa ma o uina I tātou. Amen. Whaamanuina le suafo le atua nei a fiafi la tātou talo le atua mātou tamā. Whaafitai lau upu malau a onga nei a fiafi wa e whailoa mailo fina ngalo. E ala I lea o ino lau upu tamā aua nei ita I sehina I mātou. A ia whaamatua hina I mātou I le alofa. E leo le tautala I ngana ese. Ia po le perifetane o le ilo mea lilo maisi le tele o isi o mea alofa whaaleanganga. A ia whaapeo ona mātou matua I le alofa. O lo mātou alofa le I lau fio mo mātou alofa. E o mātou uso atua o I peo I mātou lava ia te I mātou. Whaamanuia mai o e tamā. Isi o mātou watunu. Malau whanau o malava o mafuta mai. Whaafoi pele vi inga I lau fio o nuswafa o Yesu Kiriso. Wa ole mavala awa tuai nei. Amene ma amene. Vi ele tua sa mo whaftai mo le nei e fiafi. I le nganga o le tua sa whapeo na ngā lue mai. Ia ma fisosoani me fo ia ti tātou. Ia malo ni tangata I se vaivainga. Ia te au tau mawhai e whamatala tu fo ila fiong pa ia le tua. Au ni ngalo ia te oe. Ia whapeo na e kango e whaile like lea. Mai. Ia ma le share lea. Ero kango a like.
ia pe kausia ia pe fu ke lai ke sia ina ia mafai no o tu le upo le atua e se isi fo I a o lo fa pe o na mafuta mai ia tatalo I le atua I le file mo le atua ia te o tau tatou prokalame le na o nisi na o motu ngā afa faaleagaga ia o whaapeo na o tāpenaina fo'i ia mo tātou I le nei fo'i afiafi tātou toe whailoa I se teimi o lumanai ia o le teimi nei ia alofa tele lava mo oe Samoa ia o Kevin Uruiva le nei tātou toe whailoa I le asosa tātou toe whailoa I le asosa asau nei mo teimi nei whaasoifua ia. Elofa Yesu ya te oe Elofa Yesu ya te oe Elofa Yesu ya te oe ya so uma Elofa Yesu ya te oe Elofa Yesu ya te oe Elofa Yesu ya te oe ya so uma Ye fa ane na oia Ye fa ane na oia Ye ma walunga ola fa na Ia via oia tangata uma fa apel maona tangata pa ia ole tupu ia fa neina abatu ia levi inga ya Yesu matau atu lunalofa matau atu lunalofa abatu ia levi inga ya Yesu matau atu lunalofa sili sili tua mai lo nganga ia lo na sua fapaia sua fapaia Sua fapaia. Oh.